समस्या बेसेबा गोबावनिफ्रायनो खस्थ' भुगिबोनानै दङ। दिनै जोंहा बेबायदिनो बयहाबो बिदिनो 2 बिगा 3 बिगा 4 बिगा सोरबाबा बिदिनो 5 बिगा दं। नाथाय जोंहा खुनु प्रमाण पत्र गैयिनि थाखाय जोङो दिनै अफिसाव थाङोब्ला माबा मोनसे गभर्नमेन्ट आसनिफोर जुदि एप्लाइ खालामोब्ला जोङो खुनु लेन्ड रिभिनिउबो श' खालामनो हाया, लेन्ड हल्डिंबो होनो हायैनि थाखाय जों किसुमान गभर्नमेन्ट आसनिफोरनिफ्राय जोंहा गोजानाव थानांगौ जायो। दा बेफोर बिराद जोंहा समस्या जानानै दङ। दा फरायनाय समाव बा साख्रिनि खेथ्रआवबो गभर्नमेन्ट रिभिनिउ बे खाजोना रसिद बियो, दा बेफोरखौबो होनो हाया। थिग बिनि गेजेराव सोरबा बिनि रिभिनिउआव 1-2 बिगा हा बायनाय दं, बिसोरो बख'नो हायो। दा 50%आथ' बेबायदि सुबिदा गैया। दा बे जोंनि उत्तरनिखाथायाव थानाय मानसिफ्राथ' सोबहानो बेबायदि रिभिनिउ हा गोनां गैया। दा बांसिनानो बे उत्तरनिखाथा हायावनो बेबायदिनो दङ आरोखि। दा बिनिखायनो दानि गोदान सरखार अर्थात UPPLनि दैदेनगिरि मानगोनां जोंनि प्रमद सार आरो जोंनि चिरां दुवारनि EM फेरेंगा सारनिसिम गुरै गोसोजों खावलायनाय थायो, जाहाथे जोंनि उत्तरनिखाथा आप टु बुरथिनालिसिमनि जोंनि रायजो राजाफोरनि हानि समस्याखौ जाहाथे अननानै खालामनानै होयोब्ला बिराद मोजां जागौ आरोखि। मानोना जोङो बिराद खस्थ' दङ। जोङो सिगांनि सरखारनियावबो बिराद ट्राइ खालामदोंमोन, थांदोंमोन, बेबायदिनो 3 4 बिदिनो प्रतिनिधि दानानै थांदोंमोन। नाथाय जेबो खामानि जायाखै, जायालैबो नुरो। आरो बबेबा समाव SDCनाव थांनानै रायलायो सिडिलायाव, नोंसिना नेप गैया जाया होननानै बेबायदि थोनहरो। आरो जेबो माबा मोनसे बिनो थांबाबो जेबो डकुमेन्टसखौ मोनबोआ। दा बेबायदिनो मोखां सोम जानानै फैफिननांगौ जायो जोंनि मानसिफ्रा। दा बिनिखायनो दानि गोदान सरखाराबो बिदिनो दाब जायगायाव बेबायदि हानि फाट्टा राननायखौ नुनो मोनदों। फरेस्ट राइट एक्टनि हाखौबो बेबायदिनो नियम बायदि राननानै होनायखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दं। दा बिनिखायनो जोंनि उत्तरनिखाथानि हाखौबो बेबायदिनो खालामनानै होनो थाखाय प्रमद सारनिसिम गले गले खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि EM सार फेरेंगा सारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय, जाहाथे जोंनि बे हाखौ अननानै जाहाथे खालामनानै होयो। आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। बेसेबांसो बोसोरनिफ्राय खस्थ' भुगिनानै? दाथ' आङो दहाय 35 बोसोर जाबाय। आं आवगाय दुस्रमोन, आं दा बय रायजो जानाया 35 बोसोर जाबाय। बिनि सिगांथ' दङमोन, खिन्थु आङो एक्सुवेलि दिनैसिमबो 35 बोसोर जाबाय, दिनैसिम आङो हानि जेबो डकुमेन्टस मोनाखै आरोखि। नोंसोरो ज' खय घरसो जागोन बिदि जेंना जागोन? दा जों आप टु जेनेबा रानिखाथायाव 80 घरसिम जागोन नामा? 80 बर'फ्रा बे दस्राफोरखौ लाबाथ' बारा जागोन। 4-5। अच्छा, আমি ইয়াত আজি আমাৰ উত্তৰনিখাতা গাঁৱৰ ৰাইজত গোট খোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল পূৰ্ববক্তা মহোদয়ে কোৱাৰ নিচিনা আমাৰ উত্তৰনিখাতা গাঁৱত মাটিৰ মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে বহুতো সমস্যা হৈছে। মই এজন নিজে ভুক্তভোগী, মোৰ বয়স বৰ্তমান 62। মই সৰুতে শুনিছিলোঁ দেউতাকৰ মুখৰ পৰা যে উত্তৰনিখাতাৰ মেপটো জ্বলি গৈছে। আমাৰ মাটি অলপ আছিল, অথচ বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ দেউতাই। সেইটো মাটিটো জ্বলি গৈছে, কিবা মেপটো জ্বলি গৈছে, একো কাম নহয় বুলি সৰুতে শুনিছিলোঁ। সেইটো কথাটো মোৰ কাণত সোমাইছিল আৰু কি। এইটো মেপটো জ্বলি গৈছে, এতিয়ালৈকে কি ব্যৱস্থা হোৱা নাই, সেইটো মনত সদায় খুন্দা খাইছিলোঁ আৰু কি। এতিয়া মই বৰ্তমান উত্তৰনিখাতা চিটত আছোঁ। সেইখিনি সমস্যা আৰু কি, মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে সমস্যা। যিবিলাকৰ ম্যাদী মাটি আছে তেওঁলোকৰ কিনা বেচাত সমস্যা, আৰু ডাক নম্বৰৰ সমস্যা। যিহেতু মেপ নাই, সঠিকভাৱে কোন মাটিটো কোন স্থানত আছে, কোন ডাক নম্বৰত আছে, সেইটো মানে অস্পষ্ট হোৱাৰ কাৰণে খেলি মেলি হৈ আছে আৰু কি। ডাক নম্বৰবিলাক সঠিককৈ এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰ ক্ষমতাত অহাৰ পাছত এই ভূমিৰ বিষয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নামত মাটি আবণ্টন দিয়াৰ যিটো এটা উদ্দেশ্য লৈছে, সেইটো আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ।
এইটো মানে সঁহাৰি জনাইছোঁ। এতিয়া দেখা গ'লে যিটো এতিয়া ভূমি মেলা হৈছে BTCত, এই ভূমি মেলাত বিভিন্ন গাঁৱৰ উত্তৰণি খাতা বাদ বিভিন্ন গাঁৱৰ মানুহবিলাকে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে মাটি নিজৰ নিজৰ মাটিৰ কাগজ পত্ৰ লৈ যে আমাৰ মাটিটো খাছৰ মাটিৰ পৰা নামজাৰি হ'ব। ইমান বছৰলৈকে এতিয়া খাছ মাটিবিলাক বিশেষকৈ এইটো নামজাৰি হোৱা নাছিল, কোনো জৰীপ হোৱা নাছিল। কিন্তু এই চৰকাৰ অহাৰ পাছত যিহেতু খাছ মাটিবিলাক নামজাৰি কৰাৰ কাৰণে ঠায়ে ঠায়ে এইটো গৈ মানে মণ্ডলে গৈ পেলাই যিটো জৰীপ কৰিছে সেইটো দেখিছোঁ উৎসাহিত বেলেগ গাঁৱৰ মানুহবিলাক। কিন্তু আমাৰ উত্তৰণি খাতাৰ হ'ল বেলেগ এটা বিপৰীত দৃশ্য। ৰাইজসকল গৈছে তাত চাৰ্কল অফিচত, উত্তৰণি খাতাৰ মেপে নাই, আপোনালোকৰ জৰীপে নহ'ব। সকলোৰে হৈ আছে বিভিন্ন গাঁৱত, অথচ আমাৰ উত্তৰণি খাতাৰ সেই সুবিধাটো নাই। সেইকাৰণে আমি উত্তৰণি খাতা গাঁৱৰ জাতি ধৰ্ম ভেদে নিৰ্বিশেষে যিমানবিলাক বাস কৰি আছোঁ, বড়ো, নেপালী, আদিবাসী, ৰাজবংশী, বঙালী, বিহাৰী সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে ইয়াত। আৰু কি বিশেষকৈ মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ম্যাদী পট্টাত থকা মানুহেই হওক, খাছ মাটিত থকা মানুহেই হওক, বিৰাট ভুক্তভোগী আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। খাম্পা বৰগোহাঁইৰ আপোনালোকৰ মাটিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰা নাছিল নেকি? খাম্পা বৰগোহাঁই দেৱে তেওঁলোকৰ, মইতো ইমান পলিটিকেলি নাযাওঁ মইতো সাধাৰণ ব্যক্তি, মই এক্স ছাৰ্ভিচমেন টিচাৰ কৰিছিলোঁ আগতে, মই পলিটিকেলি আপোনাৰ মাটিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাবলৈ তেওঁলোকে অৱশ্যে কৈছিল আৰু যে বিশেষকৈ তেওঁলোকে মাজে মাজে সকলো সম্প্ৰদায়ক ভূমিৰ এটা কিবা দিয়া হ'ব, অধিকাৰ দিয়া হ'ব, যিবিলাকৰ মাটি নাই তেওঁলোকৰ নামজাৰি কৰি দিয়া হ'ব, ভূমি আবণ্টন কৰি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা বহু বছৰৰ পৰা এইটো হৈ আছে আৰু কি। কিন্তু এই কথাটো তেনেকৈ ৰৈ যোৱা যেন লাগিল। যোৱা ইলেকশ্যনত সকলো চৰকাৰে, BJP হওক, আমাৰ UPL হওক, BPPL হওক, মেইন ইছ্যুটো আছিল কি মাটিৰ বিষয় আৰু কি। ক্ষমতাত আহিলে মাটিৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম সকলোৰে। এতিয়া ক্ষমতাত আহিলে UPL চৰকাৰ প্লাছ আমাৰ BJP চৰকাৰ আছে, এইখিনি যিটো মাটি নামজাৰি কৰি দিয়াৰ মানে খাছ মাটিবিলাক যিটো আপোনাৰ জৰীপ কৰি দিয়াৰ যিটো এটা ভূমিকা লৈছে, সেইটো আমি সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছোঁ আৰু ভাল পাইছোঁ। কিন্তু দুখৰ বিষয় আমাৰ উত্তৰণি খাতাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অলপ ওলোটাই হৈছে আৰু কি। মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজবিলাক হতাশা আৰু কি। ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক যেনেকৈ মধ্যমনিকিতা হওক, আপোনাৰ এই দক্ষিণ গাঁও হওক, তেওঁলোকৰ যিবিলাক খাছ মাটিত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে এতিয়া উৎফুল্লিত আৰু কি। ইমান বছৰে তেওঁলোকৰ মানে মাটিবিলাক নাম কিবা জৰীপ হোৱা নাছিল, এতিয়া জৰীপ গৈছে, জৰীপ কৰি দিছে। 2 বিঘা 3 বিঘা 4 বিঘা যেনেকৈ পায় নিয়মমতে প্ৰচেছ হৈ আছে, প্ৰচেছ মতে এই অফিচত গৈছে, ৰেভিনিউ অফিচত গৈছে, প্ৰচেছত আছে আৰু কি, প্ৰচেছত আছে আৰু কি। ৰাইজবিলাকে তেওঁ ভাল পাইছে। কিন্তু আমাৰ উত্তৰণি খাতাত এইবিলাক নাই, মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে একদম ওলোটাই হৈ আছে, ৰাইজবিলাক হতাশাত ভুগি আছে। মেপটো কিহৰ কাৰণে নোহোৱা হৈছে? মেপটো এতিয়া আমি জানো আগৰ পৰাই বোলে জ্বলি গৈছে, মই শুনা মতে নাজানো সঠিককৈ কোন মণ্ডলৰ আমলত বোলে মেপটো জ্বলি গৈছিল। দেউতাকে কৈছিল আৰু কোন মণ্ডল এইটো নাম পাহৰিছোঁ। এই সময়ত আপোনাৰ যেতিয়া BPF আছিল এই সময়ত আপোনালোকৰ এইটো মেপটো আপোনাৰ কাম কৰাৰ কাৰণে মেপৰ বিষয়ে কিছুমান মানে দৌৰা দৌৰি কৰা যেন লাগে। এনেকৈ সাধাৰণ মানে 50 টকা 100 টকাকৈ উঠাই আমি দিয়া যেন লাগে। এইটো মেপৰ বিষয়ে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। কিছুমান ব্যক্তি দৌৰা দৌৰি কৰা যেন লাগে, গুৱাহাটীলৈকে গৈছে নেকি, ক'ৰবালৈকে গৈছে বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ। কিন্তু এইটো কোনো ৰিজাল্ট নিদিলে আৰু কি, কোনো ৰিজাল্ট পোৱা নাই। কি ক'ব চৰকাৰক? এতিয়া চৰকাৰক আমি উত্তৰণি খাতাৰ তৰফৰ পৰা হয়, মই ক'ব খোজোঁ যে অতি সোনকালে চৰকাৰে যিটো আমাৰ মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে যিটো আমি সমস্যাত ভুগি আছোঁ, যিমান পাৰে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে ছাৰ্ভে কৰি পেলাই জৰীপ আনি পেলাই আমাৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ মই আপোনালোকৰ এই প্ৰেছৰ জৰিয়তে মই আহ্বান জনাওঁ। আৰু আপোনালোককো আমাৰ যিটো অভিযোগ, আমাৰ যোনটো সমস্যা বুজি আপোনালোকে আহি ইয়াত আজি আমাক মানে কিছু কথা ক'বলৈ সুযোগ দিছে, তাৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। आरो भुगिना थांखिजों दिनै जथुमनाय जादों। जोंनि बे थांखिया जाहैबाय जाहा बे उत्तरनि खाथाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तरनि खाथा गामि रेभिनिउ भिलेज आरोखि। सिगाङाव जोङो सिडली सार्केलाव दंमोन, दा बेंटल सार्केल जाबाय। बेंटल सार्केलाव थानाय जोंनि उत्तरनि खाथा गामि आरो बेजों लोगोसे माने बै मजाथि गामि पश्चिम क'लाझार बे मोनथाम गामिया जोंहा मेप गायजायै हा बहुद बोसोरसे आरोखि।
आं मिथिनानै मोननाय बादिब्ला 1950 सननिफ्राय गैया दिनैसिम बेसेबां सन जाखो 2022 हाबबाय 72 बोसोरा बारनानै थांबाय दा जोंनि प्रग्रामा बेनो दा जों बे प्रग्रामखौ लानाया मिडिया सारमोननि गेजेरजों जोंनि दुखु खस्थ' सैनांनाय इसेबां गोबाव बोसोर थानांबाय थानाय जों मिडियानि गेजेरजों फोसावनो सानदों आरो मिडिया सारमोना जोंनि खौरांखौ लानानै मिडियानि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों बेनि थाखायनो आं सिगाङाव गिबि आंनि बुंनायनि सिगां आं मिडिया सारमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो दिनैनि जोंनि बे प्रग्रामखौ जोंनि प्रग्रामनि उद्देश्यखौ मिडियानि गेजेरजों फोसावनो होननाय मिडिया सारमोनखौ आङो खुलुमनाय मान बावनाय होग्रोबाय दै दा जोंनि बे हाया 50 बोसोर सननिफ्राय 50 सननिफ्राय दिनैसिम माने 2022 जाबाय 72 बोसोर जाबाय आरोखि 72 बोसोरनि गेजेराव बोरै जाबोदों आबै आबौआ आंबो बिसोरनिनो फिसामोन आबौनि फिसानि आं फिसौ दा बिसोरो गोदो बुंदों मेप गैया जोंनि हाया खामदों माबा गोमादों बेबायदि जाबाय थादों आरोखि आरो नंगौ बे आबै आबौ बुंनाय मथे जोङो सार्केलाव थाङोब्ला मियादि बानायहैनो नागिरोब्ला नोंसिनि हा मेप गैयालै मियादि जाया मारैथो जानांगौ जाखो नोंसिनि हा मेप जानांगौ जुरिब जानांगौ अब्लासो नोंसिनि हा मियादि जागोन बिदि बुंबाय थाबाय आरो तथापिও मानि अफिसाव नुनाय मथे सिथा नामजारि दं सिथा नामजारि जायो सिथा नामजारि खालामना होयो सिथा नामजारि खालामब्लाबो दा दिनै नुनो मोन्दों जोंनि रायजो राजानि गेजेराव कयेकजननि हाया सिथा नामजारिब्लाबो सिथा नामजारिनि नाम्बारजों मिलायला दाग नाम्बारबो मिलाया फाथा नम्बरबो बरंस' खाजोनाखौनो लाजाला नोंहा हायानो गैयाबा जों बे अफिसनि मानसिया नोंनि बबे हानि खाजोना लाखिनांगौ नैबेबायदि मोखां सोम जाना फैयो दिनैसिम बेबायदि रेभिनिउआव दं ना कासाव दं ना दैयाव दं ना अराव दं मिथिया आरोखि जेबो जाया दा सिगांनि सरखारावबो थानाय समाव बिखेब सरखार थानाय समाव जों नाजादोंमोन खाम्फा सार दंमोन जोंहा खाम्फानि आमोलाव जों नाजादोंमोन नाथाय माखासे देवानिफ्रा थाबायदों आरो खाम्फायाबो माने गुवाहाटियाव थांफालायदों मेप गैया होननायखौ नागिरनो गैया मोनाखै आरोखि बेनिफ्राय बियो नोंसोर मावनानै लादो होननानै माखासे जोंनि जानानै थाबायनाय देवानिफोरनो 1.5 लाख थाखा गावनो फैसा हरलायदों जाहैदों आरोखि बेबायदि आरोखि दा बोरै खालामखो बे देवानिफ्रा जों बेखौ मिथिला आरोखि आरो बे खाम्फा सारमोननि आमोलाव मा नियममोन बेफोरबायदि हानि हुनि खालामना होनायनि बेफोरबायदि रुल गैयामोन नामा जों बेखौ बुंनो रोंला आरोखि थेवबो जों नाजादोंमोन बिसोरनि आमोलाव जायाखै दा आङो बा जोङो नुदों दानि दि बिटिआर सरखार UPPN अर्थात बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो दाब बे बिटिआरआव थानाय दाब जायगायाव मेप गैयैखौ बानायना होनाय जुरिब जायैखौ बानायना होनाय मियादि फाटा होनायखौ आङो नुनो मोनदों जेनेबा बिटिआरआव थानाय बै सानजा अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझार जिल्लासिम नङा होमबा जोंनिया नै दाख्लि थांनाय अक्ट' 8/4/2022 थांनाय बोसोराव अदालगुरियाव 896 न'खरनो बियो हा फाट्टा रानना होदों आरोखि माने जोंनि समस्तिनिनो रन्जित सार हानि बिफान EM बे सारानो राननानै हैदों जोङो बेखौ इउटुब अथ'बा बे मबाइलनि फेसबुकफ्राव जों नुगासिनो दङ आरो नै बे 28/12/2022 क'क्राझार सामथिं खेलायाव 144 न'खर बियो हा रानना होदों प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बेबायदि जागासिनो सोलिगासिनो दं आरो 4/5/2023 क'क्राझारनि पाटगाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव गामियाव 6322 न'खरनो बियो फेरेंगा सारा हानि बिफाननि जानानै राननानै हैदों गासै हिसाब खालामनानै नायोबा बेसेबां नै बियो 7862 न'खर दिनैसिम बे बोसोरनैनि गेजेराव
हाखौ रानना होदों जोबोद मोजां मोनदों जों फोथायो प्रमद सार UPPL सरकारनि अथबा बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि मावफुं सोद्रोमा प्रमद सारनि दैदेननायाव बे खामानिया माखासे बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमाफोरा बेबायदि हाबाखौ बिनि दैदेननायाव बिनि बायजोननायाव मावगासिनो दं आरोमा दा